Katonda Indeed gwe Katonda nkulabye n'omukono gwangu nkwatako gwe Katonda nomanya we Ruhanga w'amahanga gona Ruhanga rukukira byona gwe Katonda ngo niwe Ruhanga nkulabye n'omukono gwangu nkwatako manya hine Ruhanga cyaro koroka jiro tona nyoke ekikurata kubire we nkatibasize. So we want to thank God for today. Tuenda kusima mukama habwa Sunday. Nabashemera nabatanjira program ni lya msimanta izoba ne lya Sunday yo kubanza omukwezi kwa mshanju 2024 kandi nsime mbabazi lizone biro mshanju byekwezi kwa mshanju 2024 kuzitari mbabazi nyote nakubire ndyaha kuzitari mbabazi to akutireho TV West kuri program age shore ne mbabazi abwanje ni wo kubaho kandi tuyino kusima mukama tukamusima obutosha oko bwashesha buhoro kandi kubasa kuboyine miyaga riyo nehuba nekuraba nisamu nekutozo nome miyaga yenseje gumere ni gukuba gukuto kugaruka gukwihayo gukuto kugaruka gukutaharayini konka ezo nembabazi za mukama zigaruka zigagariza harayini mono kororire buhoro tsimo wahiguru kora boyine miyaga riyo nekuraba nisamu mukama nakumanya nayo natekwa kwishira kujikuterereza tukagaruka tukazamstari yabarese wabashasha tujya bahurire program ni ya msimanta kando iniclear mirembe mpaka harisha 5 twinire bingi twinire kigambo cya Ruhango mu program eji ningashe ceje so obundi toyine man go kuzahira mzo obundi no hurano yenda toyine mani kandi mbwe nagaza kweterana nabandi gakuburerizo. This is the time shitama kunonja wa TV yawe obase kuhure kigambo cyitsherizoba Reverend yashiraha kutuhereza twinira obujurizi ntujurizi na yamukama utigeze Kristo ebyakubaturabize mwokwe tutakamwikirize ebe byona tubikuletera hangu ni watakamwikirize no basa kwatwaho mu mutuma ugiro tunanye namwikiriza nimpuka hariyeki twinire byeshongora binje program eji kandi bikusiriza yina Ruhanga tukabasa kumanya mukama tukagaruka mu moyo tukahurira buzima tuyino buteka no manya abantu beshongore kininga wori nko mu motoka nkomwe nkece shongora katugire nkecha bes emire bakatera humura no mugwende no hurira hine ni wo kuwahumara na kuba hine kizibe cyuhanura bam shuware hino gwo rukuro mutima gwashogwikikana. So program ezi tukuletera ibeshongoro nkebyo bitari rumwe na bimwe bituhumuriza bitugariza mu amasiko bitugariza mu amani shuware ni wo hurira no bore wine cyane kuteganisa wari waterera tuyizirize bisanike program ezi no kushaba nabwanyuma tuyija kumiraho nitugarukane ikigambo cyitwa Ruhanga omwizina rya patiri nerya mwana nerya mutumwa kwera amina. Mukama Ruhanga tata iyo wahigurira kirabona nitukusima nitukwebaza ahabwe cyoncho cyamagara ahabwe cyoncho cyo mwisyo yebare Yesu kuturinda tukimuka turi abahurire yebare Yesu kutukunda tukagire cyoncho cyamagara Mukama uri Nyamuhanga tukusima tukwebaza nibagira ngo entasima habra yagereza Mukama tukusima ahabwo mwisyo nangwa na namagara yebare Yesu yebareje Nyamuhanga mirungi ntukutangirira umushaheje mu program age ngo ishobe ni wategeka nkoyo rkwera tukozese kandi twareba ntuhendera program age kurungi ntusime mbabazi Yesu mirungi buri muntu ariyo nare program age ayine cetengo ce ayine cyari kushaba Mukama mwe no kurabira mu kigambe kiragamo mu program age mungereragamo mu program age Mukama ntushaba ngo egire kiyabasa kucumita hariyo gotine businja butunje otine mana gatunje nangwa Mukama ugora kuteka kubo bundi nangwa nagira tunyono bunakurwa mu magara genseje Mukama kurabira mu kigambe ki ntushaba ngo agire kuhumurizibwa izina ryo ryengero kwimsibwa Yesu twakusima abere bita bari amashomero Mukama nabariyo mu makagitu no bamanya ngo mukono gogwe mbabazo guru kutamba gume gubarinziro butosha eshagama yawe wajwerira hamsharaba Mukama gume barinziro butosha ebarinde ndware barinda kabikona izina ryo ryengere kwimsibwa Yesu twakusima Mukama twakongere mirime yitu rukuteka he mikono yitu ngo Mukama nayo tubase turebe nerwo mwidara nezo mundisha Yesu Nyamuhango murunja makagitu no gamanya abakazi bitu no bamanya bashija bitu no bamanya ibyo natubikongera ngo Mukama Nyamuhango murunje be ni wategeko muri yebyo izina ryawe ryengere kwimisibwa Mukama ntumanya nko botombekire omwombe cyabana yerihiza bushamwe no ije tombekera ha mirimo yito tombekero mu makagitu
izina ryo ryengere kuhimisibwa Yesu twakusima mukama abarwire no bamanya umukono gwo guri kutamba gubatambire Yesu tusime mbabazi zawe abaferirwe mukama barjireho bakunda babo mukama no bamanya mweneje niyo shaha yo kubabumbatira kubitwe nk'abantu turi kubaso bahumurize twengere tusime mbabazi zawe yebare Yesu mukama nibinje byo bitwakushime kwantu kushaba konko bundi biguma hamitima yitu nogwo ryo nare program ine byari kwetenga mukama ntushabangu byo no bitukorere no tureta byatuzakana kitu rero izina ryo ryengere kuhimisibwa Yesu twakusima twakwebaza iwe Yesu Kristo mukama witu amina mu izina rya Patiri n'irya Mwana n'irya Mutumo rukwera amina mukama ntumusima iwe kandi tonda kusima utwatandikana iyo program ou twashaba hamwe ngunembabazi kuzitari imbabazi twakubera ni twa program kuzitari imbabazi sandeke twakugireberebero mushanju kandi mukama none ngo ariyo natsemse shuwaro mwaka tugiye tugufunza twagushize kimwe cya kabiri ezo nembabazi mwendwine kumusima twandusima rahanga wanore tuterebye shongoro ntuzanantweta ntutagura just no we are thanking God hazi what ari kumusima tindu kumanye cyo rukwesiga tindu kumanye cyo tegerize because waba no sima ruhanga nagira ngo entasima haba yagihereza niko kuwa kuboryaho umnyano wakagire ci yakwereza ona togero tuwebare so nito twine kugira ngo umukama yebare aho byo rukutukora no turabomba bigumire because bigumire tukwije kubura note kwa kwika point oryo mbirungi korabo ryaho hije cugumire tumukwaso tumukama nyeshe nakikwegesera ko ati nkutubasi we nakibasi naza kumanya ko rakitambiremu ukacurugamo program ni Msimanta oyine Claire mpaka harisha 5 twikirize tumureho netugaruka n'ikigambo cy'ikizobere mukama nimbireta hori akuba hori nibibasi katata nimbireta hori akuba hori nibibasi Yesu yagambira benji bati ekitakubasika abantu ari ruhanga nikibasika buzima kandi ko nikibasika unyetegereze cyo nanye nshara mundete byanjari akuba kirebire ngwa hari buri kimwe cyo nabikibasika kama nimbireta hori akuba hori nibibasi katata nimbireta hori akuba hori nibibasi ahore ndwara nizitamba ahore ngumba nisizara ahore abana nibakuraje akuba hori nibibasi efaka zozibera ibibazo amafuzo kabera ishebo nabona batine kiyamba obabera muzire muruki kama nimbireta hori akuba hori nibibasi katata nimbireta hori akuba hori nibibasi ahora mabanja nigashashurwa ahore nkwatwa nizirekurwa ahora bazigudu bayikaho akuba hori nibibasi ahora burango tubuyikaho ebiduryo mu misho biteguramu ebitukuratire biterenzibo akuba hori nibibasi kama nimbireta hori
Indeed, aha kubari teenage kubura kubasika. Iyo barabutse ngorecho kandi nsime mbabazi aha bwece ngorecho kandi ninyesiga ngo yonore program cya kugariza mwamande. Iwe byone byo kureba ngo bikuremerire bimwegekere na matayone kitugambira kuronje munongo. Ngwe migugu yawe yone kuremere zimutware we naruhura na kuruhura ebe byene bwakubasa kubanoteka teko ngo bigumire ahariwe byorobi. Mwene cesho ngo cyane tuganiza mwamani ingu byona nabe basa kole nore ngo abana bakuremere bakugumira bamugambire bamuhereze we nayija ko bakutura kandi namanye cyara bakore umurimo nore bango umurimo bishobire business yo rukora nore bateri kugenda je mugambire je mwajure nkutunyewe nahika ko kore imisinga hati we namanye umuhanda nakutemera umuhanda nagira ati reka ngwere cyo shirime kubanokora kandi waheza kubimugambira shuware tukagumuri kokuri program ni yamsimanta kandi nsimarhanga hagwa kashishaka nsimarhanga hagwa sande yo kubanza mu kwezi kwa mshanju mu kuzitari imbabazi twakubushishire tujyabahurire akire nikaka ke kigambo cy'ikizoberi kandi of course twine Reverend Alan Kanyes J ogun chaplain habwa moves bara campus nwijya kutereza ikigambo cy'ikizoberi kandi ningashenjiri yitu yizoberi obundi tuwazahira mzo mbene ninkushabangu kabasize kuzahihi na TV kandi ohurize kigambo cy'ikizoberi ohurengiri yitu yizoberi tokamanya ruhanga kaba yagitebekanisiziwe tokamanya hine cyangwe cyakubasa kwindura hamagaragawe mwene intiriza tumwakire tugumize mu na program Reverend twakushemera kandi rirota menyana cirandireje yabare munonga okunyacira kandi nashemererwa izobero ku mpero zo mugisha ahubwo kubugabwana n'Imana. Amina. Reverend kushabango rebeje mu kamera uramusiye abantu barahangaba nabwanyuma tuze umushara. Abarukundeba nimbacira kandi mbaramusiye mu izina rya Datitwa tukunda murire muta hanga sima munonga ahubwo tuhereza umugisha tukarebera indi zo barsya umagara gitu sima hanga munonga. Amina. Tutwara umushara. Katushabe mukamarhanga obushobozi bwona tukusima munonga bwizoberi twenda kusima munonga bwo ko watuhereza umugisha bwo kurebe yizobarsya umukwezi kusya ayirhanga hagati y'umwaka mwana gwenda marhanga twenda kusima namwe tweshengereza rhanga obushobozi bwona ngo ogumwanya gwo watuhereza ukongera gamba nitwe ejo gambe nitwe rukurabira mu kigambo cyawe haza twongera kugarwa mu amana masya tube abarukwera kandi abashikirire zina rero kwererwa umuze mu ndihimsubwa Kristo kama witu. Amen. Yabara Yesu kandi twakusimba Reverend noza kutwara kimwe ahangira yitizoberi. Yabare munonga kishemwe Kreya ukunyakira ubuntu murundi nyenda kubasima munonga ahabwa Vision Group terezo mwanya nkogu ogumza muntu bagana nabantu barhanga akigambo cyarhanga. Izoberi nyenda okubagana nimwe bigambo eberhanga yantuma ebiryo mu kitabu cy'Abahebrayo eshura 12 mushorongo gutangira bwo kubanza haza ninja kuba ningamba aha kigambo icyo kugomeza mu kwiruko kwempaka ahagati y'ebizubu ahagati yo kuremererwa ahagati ya byinji ubunde birkwija birkatumaga konka kugomezamo no yirukanga okwiruko kwempaka hagati y'umwaka ugongo 2024 ubundi okateka umwaka uguru kutandika hine bwabeno yenda ngo hendere ningashobikore bishikirire ubundi noreba nangwa guti byakashikirire ahubwo kuba orabinemu ibinde bishikiriza byizire byakora banasamu ubundi hine ebitakubashikise hangizobe natugaramo masiko kugira ngo nicyo basika okwiruke kwempaka katushome hamwe ebigambe bimba Hebrayo eshura 12 agira ati nahabwe icyo ngo kutwino mutwe muhango gwabakarebi abatwehinguririze tujure ebero kuturemerera byona nekibi ekitwezingirire twirucyo kwiruka okwempaka okuterirweho no kugumisiriza amisho tugahangire Yesu wenka watandikire okwikiriza kwitu kandi umushikiriza wako wayemire umusharaba ahubwo kushemerwa okwatirweho mishoje akagaya enshoni zabo kandi
hatashtamye harubaju rwa buryo rw'ekitebe cyo bukama bwa Ruhanga mutekateke haryogo owagumisererizo kwangwa kutyo uko busasi bamwanjire mureke kuruha no kugwenshazi mu mitima yanyu imwe tumukashikira kujwisa ubwishagama numurwana n'ekibi mwebirwe ekigambe ekiri kubihanangereza nk'abana kiti mwana wanje utagaya okana kwa mukama kandi utagwenshazi kora hanwe ahakuba umukama akunda nuwahana kandi atera umwana we wayicaza kama simba ikigambe cyinshi twongera okutwijusya okuruhanga are kumanya ebiturukurabamo okwirukanga okwempaka okuterirweho ogumizamu twiruka haza mu kwiruka ekiri kumanyisa ngo ubundi kumukuba muri aha kwiruka muri hampaka numwiruka arho ebimurukwetenga ningashe byo rukwetenga okubura kutahamisho ubwo kwirukanga no gumizamu ngo obundo kahendera je haza omukwiruko kunkitwe nkaba kurasiba Kristo ekiturukwetenga no kumanya hiturukuza mwana wanje rukunde bo muri yakasheshe nyenda kwamisiriza ngo bwanyuma yo kutebekanisa ebyo beno nangu bishikirire bikanga kushikirira konkadote kwa kuba no manya ahurukuza mbwenda ahurukuza ningahi nangwa ekitabe kitekadikwa ngo kikahandikwa Yakobo mu Yakobo najangu okugumisiriza ebigezo ahabo kureba Yesu nutekwa kugumisiriza ebigezo omukwirukanga kwitu omukutagukana kwitu nangwa omukwehayo ogumizamo tukora ebishikire nangwa ogumizamo tukora emirimo yito yirhanga twetire tutekwa kugumisiriza ebigezo ekiro kumanyisa ngo ebigezo tubikabura omumagara gitu omumagara genseji harimo ebigezo byinji nangwa bikwije byizire kututishura okutwihamuramwa kungani nyenda kugira nti ngo itwe abari kugezaho kwiruka kwempaka okwatuterirweho mutusheme kumanya ngo twino mutwe muhango ogwabakarebi abatwehinguririza mwana wanje nubwo rukora muri byinji nubwo nangwa oyigerezeho kugira ngo okashikiriza ebyo ebuwayetirwe ningashe bwasetingire ngo oshikirize umwakogu emweno leta byakabireho nyenda kumanyisa ngo ino mutwe muhango gwabakarebi abakwehinguririze haza ohonhor kugira ngo twiruke okwiruka tujure ebituremerire twiruka kwiruka kwempaka harebe kuturemerera harebe kwijja kikija kigecishwaro cyangwa munonga utari kucibasa nko muntu konka no yetenga kwika amheru go rugendo ebe kuturemerera nkebyo ntutekwa twabijura mwana wanje ntutekwa kutorana banywani bitu abituri kugenda nabo twine obwesije okutorana kandi okatorana abantu abarakubase mukamaraje urugendo rwanyu urugendo rutokarugenda muwenka urugendo notekwa kurugenda muna bagenzi babo hazate oshemeye kutorana je nabahi aboshemeye kugenda nabo omagara go Kristani ngasha magara go kurasiba Kristo notekwa gukora munonga kigambe nchitwehananiriza okora munonga mushorongo wo kubanza najya ngo nahabwecho ngo kutwina mutwe muhango gwabakareba batwehinguririze tujure biri kuturemerera byona nekibi ekitwehinguririze tuyiruke okwiruka kwempaka okuterirweho kugumisiriza amisho tugahangira Yesu wenka owatandikira okwikiriza kwitu haleluya okutandika okwikiriza kwitu ni Yesu Kristo ekiri kumanyisa ngo ebishikiriza no biri kwija ebijware ebiremire no biri kwija bigenda tubijware wonka hariho ayishemeye kuba tutamisho gitu hazaho nari Yesu Kristo banywana banje nyenda kubashaba ngo itwe amisho gitu cemeye kuba tugahanga Yesu Kristo kandi waba no yiruka ubundo kareba harubaju nangwa no ruzinga track ningo ruzinga aho shemeye kuba noza mwana wanje imwe bari kumanyo abo kwiruka abararebere cyayi cyo kwiruka hari umunangwa lines haza ubundi ko kuba no yirukanga warwo mu line yawe ubundi kikuretera bakushazamu utahendera kwiruka kwawe mbwenu umagara gitu go Kristayo twine okukurata okugumizamu omurayini yitu
toshemerire kufokasinga haryabo ninga toshemeye kureba ebyo ebirukwenda kutishura okwiyamuramwa kandi ni byinshi abo kubona umuhandiki w'ekigambo ekyo akaba nakimanya ngo ebyo ebirikubasa kutishura ni byinshi munonga ntabwo icyo tushemeye kuranzya aharyogo orukutubasa ngo twendereje okwikiriza kwitu omushorongo gwa kabiri nagira ngo amisho tugahangira Yesu wenka owatandikira kwikiriza kwitu kandi umushyikiriza wako owayemerera musharaba ahubwo kushemerwa okwatirweho mu misho je akagayeshoni zabo kandi hati ashitamye harubaju rwa buryo urw'ekitebe cy'obukama bwa Ruhanga mwana wanje no turabugane ebiremire no turukubugana ebigumire nangwa no kushoti twarabanamu disappointments ziri nyingi ekitushemeye kubantu manya ekitushemeye kubantu kora no kuranzya aharyecyo ekigambo ningashi ekishane cyangu ekiterirwa misho iwe oshobangirirwe iwe notekatika ngo torukubebasa harhogo uwoshemeye kuba no bitwarira ahabwo kuba nuwe yatandikira kwikiriza kwitu okwikiriza kwawe kurahi no joti nkatera program yanje bwe ntate byarabanamu obaferirwe ubundi chwabotire hamisho owabirotire hamisho nabasa kwera oshikirize echo ubundi arigireho tocumwine haza no hurura ohwira mani konka mani gawe izobere nyenda kugarama mani ngo amani gawe gari muri Yesu Kristo tiwo wo kubanza wenka ebyo urukurabamo tiwo wo kubanza wenka kandi toruwahamhero mwana wanje nyenda kushaba no kweshengereza ngo gumisirize amisho gawe gahanje Yesu Kristo ubundi ibyo urukurabamo ebigumire ekigambo kigamba ngo tugumisirize ubundi biriyone bireyinga strategy yawe okuwa kubona ubushobozi bwa nyinshi kare hazebi ibyo urukurabamo wagumisiriza nabyo okahangamisho gawe ahari Yesu Kristo ogwo watferira hamusharaba akatwereza kugumisiriza ubwe noyije kusingura mwana wanje nyenda kumanyisa ngo okugumisiriza kwitu kushemeye kuba kuryo kwa mani mnonga haza turugumisiriza mbantu bense kureka tugumisiriza umukureba Yesu hari cyishonga cya 2005 mushanje kugira ngo nyenda kureba Yesu ahubwo kububwire n'ubugenda n'ubwira and indeed obwire n'ubugenda n'ubwira n'ubufunda konka iwe kwehayo kureba Yesu nangwa wayenda wataho umutuma kumusherura no mbona omushorongo gwa kashatu tarakwenda kusibana kugira ngo mutekateke aharyogo owagumisirize akangwa kutyo okwangwa kutyo okobusasi bwa mwangire mureke kurha no kugwenshazi umumetoma yanyu mwana banje mureke kurha ahabwo kuba ensebye rukureta ni byinji munonga nangwa tubyakabire no kwayo ekiriyo nerete bindi ko karhanga natwamisiriza natwereza gumirizo izobere natwereza the message of hope ngwitwe tutakaho amasiko tutakaho amani tugumizemu mutekateke haryogo kutekateka ubundi nangwa hino bwo tekatekire ebiri kuretera uharabanamu hariho nangwa bwo tekatekire ngo sigiheka yawe hariho bwo tekatekire ngo business egite chikorogirijeho hariho bwo tekatekire nangwa ngo abakwetorire nabakwiganisa ubundi nangwa hariho bwo tekatekire ngo nubakoroga kongani nyenda kwamisiriza rahanga naje otekateke haryogo ekiri kumanyisa ngo kuri kutekateka hari Yesu Kristo rero tungo businji ahabwo kuba Yesu Kristo nwakuretera ubusinji Yesu Kristo nwakwereza amagana masya otekateke haryogo owagumisirize iwe tekateka okuyagumisiriza obusasi ababire ne bamucumita ababire ne bamucwero misho ababire ne bamutere mboko tekateka okuyagumisirize konka ngwiwe okachira urugendo rw'uru ndubasa kuba rutangwi nangwa buno nobasa kutekateka ngo rwangwe konka rahanga naje ngo tutekateke haryogo owagumisirizo kwanga kutyo okobusasa bwa mwangire ngo tureke kurha no kugwenshazi ometama yitu imwe tumukashikire aha kwijurisa bweshagama no mu Rwanda se kibi ekyo kumanyisa ngo hari ekibi ubundi kituretire twarabanamu ubundi nangwa hari ekibi nangwa ubundi kutukugambe kibi abantu bamisho bagatwara habushambani bagatwara habushuma konka hariho ine kibi cyarwangu oremerwe kukunda ekyo naco ne kibi ubundi hari ekibi ubundi bwo tekatekire mutahi wawe ukundi ubundi nangwa ubwo gambere kubi
nangwa by the way no kugamba kubi naco ne kibi ubwo yitwarize kuba mu bantu ubundi tukwatagana na eke yoshuirwamo iyo mukazi w'umutori unondeba eke yoshuirwamo tukwatagana na nyoko zara tukwatagana sho zara ubundi nangwa ni umwana we iyo munyeto wuri unondeba nangwa turukubasa noteka ngo yorukora bishikire no bar kugeza kwaburoreba noteka ngo bigwire erizo boteka techa haryogo owajwisibweshagama ngwiwe okasingure kibi haza kisha ngwece kikuremerire obe nuwo wachereza ahubwo kumushorongo gwa katanu najangu mwana wanje otagaya okanwa kwa rahanga ubundi rahanga natwana ubundi rahanga naija aizire kutushujuma haza rahanga tarukwija nko umuntu ngo murebe ukana basa kurabera umubantu ubundi bari kugezaho kwabona ubundi bari kugezaho kugamba niwe ngo kagaruka mu muhanda ukatebekana eki katebekana business katebekana ubushore bukatebekana ubundi nahamura mu hakatebekana ngo ubundi yanjire kucura okwiruko kututerirweho oyijuce ngo kutwatandika tugira ngo twino mutwe muhango gwabakarebe ubwo riyo no kurebe hina bari kukureba ubwo riyo no ahamuzwaho kutura hina bari kukureba ahamura mahoro hina bari kukureba ayishomeraho uri umwana hina bari kukureba mwenu burucumwe cyo ruko oyo no mutwe muhango gwabakarebe nangwa umashomano twinaga shongera kutukira ko shongara ngo they are watching you, marking all you do, hearing the things that you say. Ngo bariyo no bakureba nangwa no bareba nabyo ukora no bahurana nabyo uri kugamba. Muhaza oyikirize barebe ogo umujuni uriyo muriwe babone kwimisa shuyo uri mwigura. Banywana banje abarikundeba muri yakasheshe ninyenda ko beshinjiriza no kubashaba. Mumureke twabana twiruka okwirukanga okugumaho amisho gitu tugahanje Yesu Kristo urukureto kwicariza kwitu imwe mwino mutwe muhango gwabakarebe mujuke ngo kugumisiriza no kuturetera twasingura warimo kugumisiriza torukusingura ngo ko kugumisiriza ebyo biri kwijaho ubane bigumire ubane byorobi oba umurumo gwaguma oba ekigumire ubundi nojo tinyo kumushira yanshwire na waka akandabana samutu we yawe yasheme kuba nanshwira ubundi nangwa ogumwojo bunyi no mu relationship umushibunyi no mu relationship tuwe gumisiriza ahabwo kuba noisha kusingura ko kugumisiriza no singura urugumisiriza wena aryasingura atunja amagaragataho ninyenda kubendeza kugumisiriza ninyenda kubendeza Yesu Kristo okutegeka amagaraganyu mwabana mugumiza mu rugendo rwanyu rwo kujunwa mu rugendo rwanyu rwo kukuratira Kristo muyijuke ngo amisho ganyu mugihe ahabyensi mugate ahari Yesu Kristo ahabwo kubana we bwese je bwitu nuwe wenka ubucime kubantu kuratira mukama agumeni niba kumene moyo Reverend no kutwara mushara yo kwendera katushabe rahanga wito murunji orkwesugwa kandi we kitinda santu wenda kusima munonga bwizobere watuhereza umugisha gwo kongera kushoma ikigambo cyawe kandi okongera kukitwetegerereza ningwe shengereza mwana gwenta amarhanga oyongere okutematemere kigambe cya hagati y'imitima yitu oyongere ko anibyana ebiri kurugwa mu kigambe cyo muri itwe rero buri umura turebe twabana tugumisiriza ubundi nibyinje biri kwitwija mu rugendo rwitu rwo kujunwa umurugendo rwo kukuratira Kristo ahubwo kubantu manyangu niyo karaba mu rugendo rugumere twabantu raba mu rugendo rwo kutwino mutwe muhango gwabakareba batwehinguririze amisho gitu gahanje ahamusharaba ahubwo kubiwe Yesu Kristo no tubasa nambwe ntweshengereza ngo gumize mo gende nitwe ogumoro hanga witu nitwe turya abana bawe Kristo mukama witu amen kandi umugisha gwa rahanga tate itwe rahango mwana rahango mwoyo rukwera gume nitwe gugende nitwe gutukorese biranga kunda okucira munongo mu gishogo gutubase umukugumisariraze bigezo umugisha gwa rahanga gureke kuturwaho hamwe nekanisa yo kurga hati no kusiyebero byona amen Yebare Yesu kandi ndwenda no kusima Reverend yebare ahabenziri yitu izoberi twasibe imbabazi amen yebare yo watambara nito micweka cenjiri ningashe cweka c'ikigambo cy'iti kizoberi ngo umukama n'umurongi uwabasa kucurikiza
kandi ubundi washanga Reverend ariyo nahendera no basa kwata Bible yawe za yeshomere yo parampora Hebrews kandi Hebrews twashoma chapter 12 from verse 1 to 6 ingashaba Hebrayo umutwe no gwi 12 tandika no mshorongo go kubanza mpora shome mpora ukika hamshorongo gwa mkaga nanga wene nakire kawe gumizamu oshome mpora ko wamshanje mpaka ni 10 urebera hanga mukamauti natugambirachi bito mtogwe byona no kugumisereza konka ko kuboti kirize Yesu kutegeka magaragaho bantu mo kugumisereza no kuguma oreba kugumisereza kwa yanga ojirota pane chitindu kuchirabamu ohendero jiro mbafumo ohendero jirenka yo hendero jirenka konka ko kuboyi kirize Yesu kutegeka umutima gwawe kutegeka byawe byona okugumisereza no kuba izi ojirota mukama naje kuchimbasi reka ngo misirize mukamici naje kuchinda byamo mwene nimbendeze kwikiriza Yesu akajuna magaraganyu akajune byanyu byona abana tukabegesa Yesu ahabuko abana twabereka umuhanda na nyesi yashobora ne baguma bagura umuti bakahaguruka mutugirize tumureho Claire ninye kwine mpaka haca 5 program ndi amsimanta ntuza kugaruka no bujurize yebare okuba nitwe aha program yamsimata kandi nsime mbabazi yo notambura nitwe ahabo kuba mukama tugirire je yaturetera twabusheshera izuba tuyabahurire kandi twabasa kureba izuba ry'ebiro mushanju byo kwezi kwa mushanje ku 2024 sane yo kubanza umukwezi kwa mushanju kandi wabo tasimire hanga shobore no boyine cyoroho wareba hanga basize kutwiho kweyona reba yatuha no mukwezi ko kubanza mpaka twahiko mukwezi kwa mushanju umwaka gwe 2024 tukinda magara tushira buhoro tuyino kusima mukama ngo mukama n'umurunje bwire bwona
actually mukama n'umurungi ngo bwire bwona mukama turara umurungi waheza kumanya mukama waheza kumanya Yesu waheza kumumanya ukamwetegereza je nakuja ngo na wano otambura na wano ugamba nibane bareba ngo nugamba iso bwarhanga nibane bareba ngo nemigambire teri erumo bwarhanga mwene mwe mwikiriza Yesu ategeka amagaraganyo yikiriza Yesu ategeka yawe yikiriza Yesu ategeka mu business yawe yikiriza Yesu ategeka mu bana bawe ategeka muri buri kimwe omishomo yawe yo mwerero tubyo nashuma yikiriza Yesu akutegeke Yesu wamwanjurire byawe ukamugambire byawe tari kubura kubyejwanziyamo konka wabo tabimugambire shuwari nabiyejwanziyamo ata Bekatisheko mu reality hatu wabo ire munywani wawe utamugambire byawe nayija kubyetasiya mwata tararizemo mwene we Yesu wamwikiriza ukamujwanziyo byawe nawe nabitahamu mwene mwikirize omujwanziyo mbintu byawe byona om business yawe om metambure yawe om mikorere yawe aha muri mahoro ukora bantu mwene ozahamura mukoro shanga boss yakubera ihembe ko kamwajurire Yesu uti Yesu kinyoti kumanya kunda kitwaze mukama wanje ya mbere kukumbise wena aza kumanya ko ari handling boss wawe akagaruka harayini kandi akamutereza mwene yikiriza Yesu akutegeke kandi tuenjere tusime mbabazi mutabarikeye mu kigabo cy'ikizeberi kandi cyacibembiro Reverend Alan Kanyisije oguyaba chaplain ahabwa mu Bzimbarira campus shuwari mukama yamgiraje kandi yatwisiyaho ikigambo kirenje munonga mwena Kiren kaka tuyino bujurizi okujurira rahangana ikikuru okujurira izina lya mukama wa Yesu Kristo nembabazi ahabo kuba bande nibeti nagira ati no atinyori intandika ntakubigamba birye binarabiremo ati ndakikirize Yesu ati nkabani inkore bihagara ati nkabani inkora birye bigomere ati muni yo nimbugamba ndakunga ko kuba wa mukirize ukarebana hata horo katekateko tukurata ruwete nakubirinduho you say no I have to speak about God nyine kugamba hizina ryogo wanyihire kuriya akandeta hata hindi mwene tuino mnyeto mto owishe mwe kugomiziriza na ndakutugambire mbozi yenonje munonga akarabo mbintu bigumire konko bwa hati kugomiziriza jure ko tinijira no mureba he's looking very smart kusingura tuwori ya kusingura yabirari buriya njano hurira n'izina kusingura bazira baza kutweta amazina shuware nibaba barebere ninjire mbere ryaho agira ati no omwana witu tumuhite izine mwene kusingura ayine binje byarabiremu hata nagira ati nyokundari rwata ruhanga kusingura tanakubenshita mu studio za TV West mwene ruhanga mukorire bikuru ruhanga yamjeraje ruhanga yamukorire byembabazi kusingura yabasa kubegesha hariya hakana kwenda kubagana wone to ni watakikirize Yesu iwataka mumanyire kandi urukure ngo no mu age yeye yisha kutugariza mu amasiko yisha kutugariza mu amani ngo tumanye ruhanga mwene kusingura nakushemero rirota ndereje barirota abo mukabarire bata barireje twinesho mukama wita simu nayeba mwene kusingura ntwendangu orebe mu kamera otugambire kusingura ogu akazarura mukere kushaki kusingura bazire bene baha kusingura bazire barinka yubwa hati bariyo nibakurebera nkahi kugira ngo nariyo natureba amanye kusingura ogu twatayiserizo banoha Kent baramusya mwena abaturikirize n'abarakutureba mukama asimwe amazina ndikusingura Perplex Ashton ninzarwa omufamily ningeka ya Mr and Mrs Pade Mujuni tukazarwa muri Ntunga mu Kajara apparently tukuriro muri Bushenyi ahiba kweta Kashenyi Ishaka municipality. Okay. Yeah. Yabare mnonga twasima bazira bakuzire so kusingura ntwenda kumanya ejeke kabaneshachi ekanka sandenkeje muzahira muzamushaha ekeriye y'abantu abajunwe ninga ekeriye kitari kumanya ruhanga bushesa sandenkeje oba mwazayo batumuzayo Okay, ekayitu nkakora omukero kushoma Sunday. My mother and mother's union leader tukaza kura twashanga aryecho kandi na hata kiri mukamba simu tutorakuzire munonga na tataru kubana tahomuka tukashanga obwiro bwinje tuba twine our mother dada kana bari yahamurumo konka mamu witu arakundira kimo kushoma arakundira kimo kweshongora singura wazaro y'umwana wa kangaye mukazarwa ndi mwana wa mukaga.
family itne y'abana 10 abana 10 mwena muri kutura na mama muka because dad akabatariyo all the time twena tukatwine muna other orphans about 6 so we are total of 16 ni muryane munywa nuturya tunywa dukorera amayitu tubyamaje kama sibwe so mbwena mukura kwawe ko ntenda kumanya urugendo okura urugendo rukaba rutanguhi kuko wareba family keri y'abana bingi would see mama witu ari strugglinga na muzeyi konka kugira ngo haka harimo bwa ruhanga okora oyina matsiko kikaturetera ruhanga yatusyari bice byo twabe tubasa kutunga kandi ebindi tuguma twino kugumisiriza mutiza kubihikaho konka ko kaba kugumire kimwe munonga okushoma school fees zagumana zirebeka ninga shina na ebindi byetago byo mukanka abana bikaba biriho ninga kuryo kutoba kubitunga mwana koko nagambara my father n'umuntu wo mukozi munonga kana mama akaryo mukozi konke sente zikazi bazirinje ahabwa abana kuba bingi munonga twinemo orphans ni twabana nkitwe turubingi so tukatubatara kutunga byo ne bitoye tubantu yetenga konka ahabwo kufayo munonga kwabazere bitu kafizi bakabagezaho bakashashura cyamazima tukatustruggling amabit konka hangatera he oburyo umwe tufunamuza bursaries because of our performance and discipline mukama witasimbwe so twatambura mgendore mama na no mothers union leader kandi mama yashongoro mukanisa imwe nimwe yabereko muhanda ninga nabamwe nko kumwazirwa muri kumo muko 16 ushanga harimo baraja iyo kushaba n'imfaki okay na munonga omusinjo gogo kujunwa tukatwineho grandmother witor kuzara mami mwana weno morokoro wa revival so nwe yatire munonge kintecho munonga twakura tukunda jaja kandi twenda ngo tumbere cyo kurebera aha kwa kagira tubana banje ni nyenda ngo muborengiri so twakura twine okujunwoko tuturu twenda konka binjo muka bakakonda arahanga mukaba witasimwe kusingura twena tumanyece cyakutumikirize nojunwa kandi wajunwa bwire ci omurugendo rwo waraka kujunwa habwenshi omukura tukakura turyaba aberere be kanisa konko mukwatura nkakira arahanga ko mujunu wanje ne 2019 kandi yo musiniya ya kana dedication service tukuza kora UNEB nubwe na yatura nkakira arahanga ko mujunu wanje kandi cyanje meserize no kugira ngo tukatureba abantu abarutereza obujuruzi bari abantu bamani turante begomba lifestyle zabo zituhereza inspiration mane nitwe twanyunkanye ko muntu nagira ntibitu ko nakwakira aranga tinkaba nkabantu nkaba abarutereza obujuruzi mukama witasimwe kuwahereze kumwiciriza kataho magaragawe omuriwe kusinguro kareba haba hempinduka ninga tukaguma turi mu rugendo ruri arahanga kwiyatandikire kutegeka amagara ganje by that time nkanta kagizire munagira ibintu bingi binashisha konka hakahabamo obujemu kushanga ngo abazeire nabakugambire iki konko mwe tuwa responding positively konka kandi kuna yakire Yesu akategeka amagara ganje omukaba nakujya ngo ndiyo mwana wa mukaga konka bazire bankunda munonga bamperezo bwake abantu bwa family aha kugira ngo bakabambarebe bikora bishugine kandi birumu obwarahanga mukama witasimwe so twatambura muri genda hose ni ya 4 twagiheza senior 4 twagiheza nangwa ni Jean Kozireje nakora first grade aha kuba discipline na no kufayo bikanyamba ku performinga kurungi nagumizamu Vale College secondary school eriyo mu Rubushenyi nagumizamu nashitama Erevo na Erevo twagendera kurungi munonga mukama witasimwe arani na kusingura turebo yinepete muri kumuntu enda kumanya urugendo rwo kushoma twakukiza ryari twatunga ryari mukundwa mukama yakutebekanisiza mukundwa ki urugendo so kuna mazire senior 6 na joining Makerere University kandi scientist nka na joining course ya industrial chemistry ninga mwe mwakweta chemical engineering so najishoma kurungi najiheza
ranga yankwasa natunga umurimo ntakamaze kushoma Kamwita simu. nabanza natunga Pepsi Cola nakora for a short time nagumiza mukore in many companies but apparently ninkorana na an NGO. It is also a big NGO. I know. Yes, I thank God for that grace. Nakora for about 6 years. Ntakashwire tidarakhitira okushwera kuba nkabanza kusupportinga my siblings kubashashura school fees kugira ngo nitwe tukagira yetu ahika koko nakuze background omuka ekabetari it's abantu ekibakwita well to do family, it wasn't that. So akugira turi abana benji and nkande babazire bajya kwa struggling na fees nakora kugira ati ninyenda nanye kunda amare kushoma abana bamba kwatere nashashura abana babiri ba graduating kana hati ni supporting some of my my nieces as they are orphans. I'm also supporting them. Yeah, so after a short while earliest 2021 natungamaka Amina. twagitwa mu cathedral Reverend Sheldon Mwesigwa, Bishop Sheldon Mwesigwa niwe yatugitsire tukatungamaka omukitiinisa. Amina. Mukama wita simwe kandi mukama rahanga ya kugerera imbabazi yakwereza mukazi ajonore. Mukama wita simwe. Obuteka mbwene I know. Mukama n'umurungi ahabo kwa mukama ko kwehereza yo kumukorera wayehereza yo kumuhe byawe byona nanaze ngo nebyawe nabitaha so akabashyikire kwehereza mucara oyo no buteka kandi ari kumanya ntanga. Mwene kusingura ntwendangu otugarize mwamana hariye je mnyeto etakikirize eskuruba kuyuje n'amagaragabo arihe imyete ari kujya tati mbe nika kusingura hati nketshaha nagamba cha TV ngo nagamba hari Yesu bakiriyo kwe bariyo mbyensi tibakamanyire niki ekibashimye kubandi bakora. Mbeni twendangwe bigambo bice ugire cyo wabahabura. Esho kubanza urugendo rwo kujunwa omuntu to kurutambura wenka. Nchendo gire omuntu ori nka role model ningashi mentor. Hazanyo mu rugendo rwanjye rwo kujunwa nkanyene cousin wanje bakumweta engineer Onesimus Tumarwe nakora na umeme hazo wabona kahunji. So akari my cousin but at the same time best friend. Mbwenu kukuine nka role model ninga mentor no shangano ina accountability. Otarutambura wenka kuba kukugwatora afunora akutera tereo atgai nkingamba yawe ati ninga mutsigazi yimuka wagarke nyuma. So number 1 osheme kuine mentor omuntu wo kureberaho. Echa kabiri osheme kuine role model rebe ninyenda mbenkoha o setting goals nko muntu nyenda mbenkananka hazo yebuze kwiyagire kubankananka akatwazata mushitame hamwe akutebeze their life journey no kuyabatsize kwanguhirwa kuguma atamburira umuhanda murungi nekindi oshange ngo iwe nko muntu mu community ninga society yo kuberamo or munkoha ninga nondeka yanyu ahakuba hino muntu wabe natugambira ati sho kwara abatamanyirwe ahabwawe rekiyo manywe ahabwasho. So nanecho ku inspire kugira mwe nabazire baje batakumanya nyoreka bamanywe ahabwanje mbesho bakumanya ahabwa bintu ki what are your values in your community. So nkanye ndi chairperson ningo bakweta papa or youth fellowship cathedral for a long time. So no ine na accountability yo kugira ngo abantu abinkwebembera nabebembera anta ninga bakundebera hoki ekibaranyejeho. So kokuba ine values ezo standing for nizikuyamba kuzo mu rugendo rungi ejo yabe number 1. Number 2 iwe nkomuntu no yenda ki how do you want your future to be akubanyo nyine ekichweke kikushara kunkwasa John B. Bridge zaburi yashatinina negera mu kashabarahanga yangarkam ko kuchoma wareba context nibinje bicugamba. So noreba ngo iwe nko mutwe wagira values then nonda kureba echo kwenda kuba reba horigire reba hori orebe naho kuza hate binte byo ko kubiteka online okafuna na accountability from your mentor and your role model nekibasa kuyamba kugenda omuhanda murungi.
then neminyete ryoko nimba inspiring akwa ko ko ryo mu Kristo oborye cyangirwe kisi kandi mukama kugira ngo najya ngo nkamushaba yampereza noyine bigenderwa byawe byo kwenda koko ryo mu Kristo torukwiza kushambana torukwiza kwiba torukwiza kunyamarwa n'ibindi bintu bibi byakubasa kuremesa kutunguka mwana koko ryo mu rahanga ikimanyisa ngo wakugira good discipline wakura bazire waza kushomaje kandi koko inebyo byona rahanga umutire number 1 nakutambutse ibintu bingi kandi akora umuntu w'umugasho community yera yesimse church yawe kabere proud of you kandi family yanyu kabere proud of you. That's very true. Yabare mnongo wishimwe kusingura kandi kusingura of course twarga hatutaraminkize abazire bawe ningashana no mucyara wawe tuba twakora ekitakorwa mwenisha bagora msi abantu bawe nabanye matendere. Okay, hibara mutebekanisa program nyenda kubanza kusima abampira opportunity kwije mu TV. It is my first time nkakorana nyenda kugira tarhanga kora nkorere bintebo kuzo munyonyi okora umusoda company okuba engineer nkashwera umukazi murungi nkazo mu radio na TV nkagura ne motoka mwene byo rahanga byo naterizo bandi mwene musima. Amen. Nyenda kubanza kusima Reverend Agre because nuwangambire kandi nacu musimira na family ye. Echa kabiri nyenda kusima abazeire banje Mr and Mrs Pademujoni na family yitu yona kandi nabaramutya nimba simba kunkuza ndiyo muntu owundi abwerizo kandi nyenda kusima no mukazi wanje my beloved wife Katanka Jovans Kusingra nimukunda mnonga kandi no mukazi wedembe mwene ngira ngo nabanyamburo mu rugendo rwanjye rwo kujunwa aha kubanka papa mwene boye nabagenyi bingi nabatebekansaje abakiraje nkombaro mabikumira kugira ngo mwejo kuniraje abagenyi aha kube migisha toru kumanya rahanga okwarataho mukayawe musima nsima n'abazire batatazara barukunzara omukazi nimbangu nabo baroho nabarebe program then nyenda nakora mutsiyaro haro youth fellowship eyindi kwebembera. Okay. Nunonje munonga kandi ntereza rahanga omu cathedral then tinkuza kwebwa role model wanjogwe my cousin engineer Onesimus Marwe arukwarana umemo mu kabare orukorwa mu kahunje omurubushenyi ninkusima niwe owa hostinga kumpereza opportunity je tukasharinga ho bice kandi nabanywande banje mwena nebingi tindaze kuba breaking down konka mwena nabasima mukama biherezo mugisha. Amina. Yabaro watambara nitwe program ya Msimanta kandi twekane cyo bujurizi ubwo yabari owishimwe kusingura sima Onesimus wa mukwasa mu rugendo rwo kujunwa abantu mwe rugomere no ban oryo mu rugendo hagere cya kutera ahamutwe utati mbwene nyo nabihumza herizo botebe kujunwa mbwene hati nyerizo batinche yongerayo konka kandi uko kugira yakwimisa mutaka kutera hati ngahanyabirawe atwa wahumuza hasi Yesu ebyawe nebishoba atogaruko yimuka utambaraje ochiba watkanka busera hagire kija mwene rugendo rwo kujunwa rugomere notekwa kwehangana notekwa kugira yakugarizamwe amasiko wabotamwine urugendo rwo kujunwa turuka kubera rungi konka nisimiwe utiriyo notamburira mu rugendo rwo kujunwa yebare mukama kozereje kandi tuyengere guma tumukwasire nkambundu ahabo kwa kubo mwine nobo hamere nobwo kuboryo munju toru kubasa kugira kintu cyo ne cyawatina nabwe ni isasi kwanga abantu abina makagabo kashanga ngo mukayo mutaba mu Bible iwo obahota iwoba no tungwachi iwoba no yesigachi ahabo kwa Bibleji eyinamane minji bantu mwakora kubahine cya kushobero kashuru nako kashumo mushorongo gumwe inoko rukugarika mamani mwene muretse tumanye Bible muretse tumanye Yesu tumwiciriza ategeke amagara gitu ategeke bitu byona umuteko mu byawe byona
naija kugirira gye naija kutebekanisa naija kukora gye ebyo byona noza kureba byabagye program ni yamusima Antoine Claire mpaka harisha 5 kandi nsime imbabazi ahabwa Sunday nsime imbabazi yo notambara nitwe mpaka 5 kandi of course tukabura kusimogo wahiguru oriyo tire cyenje cyamagara twikirize tumureho natugaruka